Muri Libya abimukira 40 b'abanyafrika bapfuye, abandi 80 bakomerekera mu gitero cy'indege cyagabwe ku kigo gifungirwamo abimukira hafi y'umurwa mukuru Tripoli. Umugabo bivugwa ko yarakenyeye ibisasu yabyiturikirije mu masaha ya mu gitondo uyu munsi mu murwa mukuru wa Tunisia Tunis nyuma yo guhigwa na polisi. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yavuze ko umwiyahuzi wari umaze iminsi 2 ashakishwa yiciwe mu burengerazuba bwa Tunis. Perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari harasinya amasezerano y'ubuhahirane buzira amahoro mu nama y'umuryango wa Afrika yiyunze muri Niger. Umuryango wa Afrika yiyunze n'abahuza b'abanya-Ethiopia batumiye abasirikare bayoboye Sudani n'abahagarariye abigaragambya ngo basubukure ibiganiro kuri wa gatatu. Ni mu gihe bagerageza gushyiraho urwego rushya rw'ubuyobozi bw'igihugu. Naho abanyeshuri amagana b'abanya-Algeria n'abarimu bigaragambya Alger bamagana guverinoma muri ibyumweru 19 bikurikiranye barasaba ku buryo bwihariye irekurwa ry'imfungwa za politiki harimo abatawe muri yombi mu myigaragambyo iheruka.